Assalamu alaikum, gutmanelim, kuanıçım, koynuma bakpay menin. Sezilip jakşılıktın bir çişanın karaçı toyuğa gelgen eldim sanındayım. Assalamu alaikum, gutmanelim, kuanıçım, koynuma betpay menin. Üyüne konuk gelse canı kalbay, korosuna mal kaltırmay soygun elim. Uyut kolu, ulu jurtubuz içinde dağı bir geçineki memleket kurulup turganca, bugünkü iki jastın ülpet toyuna hoş gelistir bir koçan koyalım. Men Kırgızmın namusumdu bermegen, men Kırgızmın taza jerde jerdegen. Bürküt sumal beyiktikte şanşıgan, men Kırgızmın Kırgız degen elbenen deyt, manake 40 min degen kılımdарды kartkan Kırgız yurtunda. Dağı bir çoğun mayram çoğunda eken, Kudayını kulağı süyünse buna bugün ağır günün aldığına, ak dasturmanı çekesine bugünkü iki jansın ülpet toyuna dağı bir ret hoş gelistir. Bir kol şartla yortun ege. Ana bize kadını kulaklar arda kuymanlar. Albatta hazır olsa bugünkü toy günü ökürleri. Baktılı söyleyipkelerde toz orun aldığında bağrımız orduğuzdan öyle turalı. Albatta sandık olça iki jaslımında şakırmalar. Bakıt canı Aycan iki jans gilabat albatta jasadı koştu olasında. Bübecan Raymaliva iki janslı gilabat. Konservalar var mı? Gideceğiz kadar alçana boyama. Sevişene çekmece uğraşlar var olmazlar. Kadını kulakları bize orada kadın çetsin baktığa. Alemi biz çetimiz kuanı çıkan değil. Aycan'ın göçü görsün, eşitin altından mayda, tapşikileri köveysin. Cılayla bayı uçuluygun beşik toyuğa geleni. Narıkı cılı tuşu toyuğa geleni. Ağır bir meyman bugün iki jans baktılı olumuzlar de bayda. Bir okmayın iki jaşka çınığı bakıttır tüpkü tamırın dağılağım geledi. Bakıt degen bol emne. Bakıt degen bol tübüğünde töyrün turgan işin bolsa deyit. İşten kaytıp kesen kütüp alar aycanın bolsa deyit. Oşol çarşap gelinginde bilgizbey iki jaşın ortasında persent naristeleri bolsa. Bizdi tapkan ateneler aman bolsa. Oşol atenelerimizin bir gesi metçeğerge tişi bolsa. Egerde tişi çok bol bola turgan bolsa, mına şol tişni salıp bere turşu, bakıt menen Aycan bolsa, ketken oğrum gele degen doğum çok bolsa, mından aşkan bakıt çok da koylayman. Mına şol bakıt menen Aycan'a kağalaganlar bolsa, alakan açıkça bir katı olçağa koyalım çekeceğiz şu. Kana gel. Sonu sol deyip, eni soluğa solat deyip, tanrı dozu da oğlumuzdan büyük turgan çırak deyip. Bugün baktımlılıkta özgürce bir buanısına çek bolturgan toy ileri. Arda toğ kuda suyu körgüsü toy başında çaçak olsa dedinize. Toy sıratara Nurbayeva kendi cana Gülbere şekilde şangı olçağlar menen. Canı sözünü bizden Kutbubek kudavaz menen Zahira kudağı bir şangı olçağı yaptığımız olan Süleyman'dır. Hatta edeyse toy edine gelin. Toy edine gelin. Kuda olsa olçağın transforma. Kuda aylarına. Barakeldi. Kuda beyler. Karbanızlar, jakşılığınızlar, toyunuzlar toyuğa, barekengizler kutlu olsun. Amanake bugün Nurbayeva'ya gürüşlü şılpı olsun binen gürmök su içip dağır olduğu jakşılıkta sizin jakşılığınızdan cüzü görüşü oturağımız. Albatta bir taraf bugün gereğine gelindi, bir taraf bugün oğuqtayı olduğu da oturaslar. Tündüğünüzlerden ara kazandı tütüreşmesin, üyünüzlerden arasını bereke kut ketmesin. İşinizler camılbay but girsin de but girse kayrır olup çıkkız kut girsin. Öyde sungan kolumuzlar ayına jetsin, ıldı sungan kolumuzlar mayaga jetsin. Bugünkü marekengizler kutlu olsun. Mana bugün Gülbere çekim görkümdük tarttığınız köşegönü görkünü çıkıp жаңырсын. Gütüp algan Aycan sizge gümüştün beşik öңөрüp gelsin. Asendep tarttığınız köşegönü ardaqtуу olup жаңырсын. Ardaqtap algan Aycan sizge altından beşik öңөрüp gelsin deydi. Alebe kudağız menen kudağıybısındağı tımızın iç açışpay koygon жоқ. Mana bay çeçegeyi olğonmuzun Gölökönün aldına bakıp okutup çokutup aksütün verip tarbiyalagan son
Mintip buna bakıttın koluna. Kuda-kudagilarning koluna tapşırıp jatasızlar. Kızыңızlar buyursa жақсы жерге geldi. Еттүү жерге келді, алтырғай сүттүү жерге келді. Ошол жерден 2 жаш ағарсын көгөрсүн үйгүлүнүп түтүнүн бирге улансın дейді. Bir убактарда кудагы 3 килограмм 300 граммдык Айжан деген кызды болсоңуз, мына ошол кыздын аркасы менен жылдар өтүп, бүгүнкү күндө мына 70 килограммдык уулду болуп отурасыз. Уул кут болсун деп той элерини бир кол чаап койбойлу, кандай дейсиз? Kalemese toy ilerini buyoqqa chaqirib qo'ying, nechaga kelib qo'yingizlar. Mana bugun ağızlardan çarılıp, bar taplarınızlardı paparatı vaqt dostlarının üstüne jayıp, kazan asıp kan çıkarıp, ak bata, ak niyet dilep çatasızlar. Mına şol tileğinizlerden, mına şol niyetinizlerden Allah talam kabul kılsın. Eme jana toy başında bayeken biraz sürdüp tolkundanıp, oğlumdun toyunda açılış azымен kantip жазайын деп biraz tolkundanıp da talep etti. Sizler paddeshka qilib bir bayekemden zekeme bir qatora qol çağып qo'yasizlar bu yana. Qanday deysizlar? Пайғамбар қошқан дос болады дейді, Құдай қошқан құда болады дейді емес пе? Дос айырылады, сүйек жаңарады дейді, жақсы құда су кешіреді дейді ілгертеден. Құшы су кешірішкен мен жылдық татты құда сүйектерді болыңыздар. Бізден құттыбек мен құдағысыменен құдағиымызға сөз берердің алдында бір қатуран қол чағып қоясыздар ма емеймандар? Қат құдағиларымызға. Мына келіңіздер. Егерден еліміз мінеке қада салтыр қадаттарымыз менен алдырған ұшыл жайылған ақтастырған менен дүйінлерді дүңгіретіп келген еліміз. Бүгінгі 2 жаштың жақшылығы, бүгінгі 2 жаштың ақ тойы Қырғыздың ұлы батасы менен башталса жаман болмаса керек. Мына той үйлері жайып барған бір ақтастырғанға бір қанаған жайып қойылы мүмкіншілік болса, дастырғанға батағылағы деймандар сіздерді рұқсатыңыздар менен. Омен! Жаратқан Алла Тағаламыз бөйді қырсығынан сақтасын, бөйді тайғасын. Бүгінгі 2 жашқа айтыла тұрған қағылы тілектердің бардығын Алла Тағалам өзі насip қылсын. Омен! Әлеме батаға чейін дастырқынға қолсалы егендерді Құдайым өзі сақтасын деймізді. Сіздердің қолшағыңыздар менен қадыр қонақтар, ардақ меймандар 2 жашты күйе жолдаш құрбыңызды аты-енеңізді даярдап қойған 4-ден орын алып берелік қанекер. Қолшағылар менен төргөз ат қойылы меймандар 2 жашты төргөз аталар. Құдағылар, ұзақбашы 3 жолдан өш қойылы деген тұғыздықтар. Сөздерменен ашып берді бұйырса, тойыз başlаған соң, бүгінгі тойымыздың шарттары менен таныстыр. Жашы бар, қарысы бар, ұлысы бар, сұлуысы бар. Мен оң тарағымды ұшып, бақыттың командасы қылды ұшып, бақыт үшін бір қол шағып қойбайды. Оң тарап, қандай дейсіздер? Бақыт үшін бір қателі қол шағып қойбайсыздар. Оң тарап. Азыр бақыт командасы қол шақты бұйырса, Әлеме сол тарапта Айжан командасы қылып, Жалпан айын барсалар, Айжан үшін бір қол шағып қойбайды. Айжан үйден президент болады оқшайды болды. Қол шағыларға қарағанда. Жаңғыр менен жерге көрет дейді, бата менен елге көрет дейді Қырғызда. 5 адам бөлек білек бір, 5 манша бөлек тілек бір дейді. Барымыздың ниетіміз бір, барымыздың тілегіміз бір. Таңерде бүгін әлбетте 2 жаштың тойына барамыз деп, жақсы ниет құрған болсаңыздар, ниетіңіздер қабыл болсын. Туралықты ойлаған, тұрмышта дайын қолдыған, өйді де өбік болған, ылдыйдан жүлік болған. Бүгінгі той елерінің асқа зоолары, тілектері, жалпы бір туғандар жаматы тойымыздың башында қалу тілекет шақырамыз әлбетте. Атыратаса құлды сүйін өттейін, ататылған жалпы бір туғандар. 2 жаштық той үшін, 2 жаштың бақтысы үшін ордоздан тұрып, анша-мұнша бейлеп қалу тілеге келсек болады. Кім білген болса қол көтеріп қойыңыздаршы, мен сіздердің жаныңызға қаламайын. Өтшөгіннің күттерден айты олады телевизордан. Азырғы кезде 21-ші ғылымда. Айымдар мырзаларға қарағанда көбірек жашаматшат дейді. Ана менде сұрау пайда болып кетті да сіздердің ойыңыздарша. Емін үшін аял заты мырзаларға қарағанда көп жашайды. Кем білет қол көтеріп қойылды. Қанекей бұл жата Айжан командасынан. Ежекен қол көтеріп одан, қандай ежеке? Анкелі аялы жоқ, көзі жоқ. Анкелі аялың, қошырғанда, аялың көзі қолғала отырғанда? Аялы жоқ. Үйені аялы жоқ деген ма сөз болды? Жақсы алғысыз.
Ошондой ырчыктыга элге үчүн аял заты көп жашайт. Эжекелерин оорайынчы. Тартынбайбыз, айта беребиз, Потому что эми күйөөмдүн ачуусун баарын чыгарып берди. Зарымдын баары чөчөчүн көп жашайт. Zarından çağırayım, аял заты көп жашабады келген. Эркектер жинер деген тире өлүп калыптырсыңар. Эжекен жолу боюнча. Элге үчүн аял заты көп жашайт. Birінші бұл адамды кейінтігі сандырады. Бұл аял деген барлық шаққа ұлай қашап тұрған ішеді. Оғырда кейінгі да шыдаған бала төріштеген бұл ең оғыр берсе, ең кейінді көтере тұрған бұл құдай талан ұшындай беріп қойған бұларға. Осы шыдамды, осы жүгіріпші. Ayallar ayında çıdamdı, gerek okşayıp deyip bayken erkekler işinize çıdamaya bir bağlattırırız. Geceken, kırıp bayken çarşı. Tolkan bayıp durup, için ayazı bir gökçeşeydi bak. Baba yavaşıyor, bayın ağlar. Olsağı koyuyorlarsa baba. Bakır komandasından var mı çoğundan? Erkeğin ayağınız hatta көп yaşayın sizlerin ayağınızlarsa. Kol çalılar var mı sana? Bir çoğuk duramazsın. Göğsünün kanını içedik de değil. Göğsünün kanını altırgay meyesin cey. Al süyüklü tamağı mecdu burası. Аял заттың көп жасаған себебі мысалы еркектер аялдың алдына кетеді. Анан кейін ошол Құдай денсаулық беріп көп жасасын айтады. Ошодан көп жеген аял зат. Erkekler ayallarda aldına getireydi de erkeletip atıp ayınlar көп жасап кетip atkan eken. Қаламашылық аяғында шөжі. Baygene bulsa mayaslarla priz bakınca bandasına. Prezine priz verile. Baygene. Tuğra cumhurda aytkandık üçün. Sol жаққа. Vakıt komandasına en alga çıkıp priz getir ola. Kolçağı koy böyle. Vakıt komandası. Çekmişçiler. Ayal zаты emne üçün көп жасайды десем баягем айтып отпай, төрөгөн сайын көп жасайды екен dedi. Чынында эми аял заты төрөгөн сайын Алла таалам жаскан кандай денсаулык берип жан дүйнөсүн тазартат деген ошон үчүн аял заты көп жашайт турбайбы? Аял деген өзү үчүн тамак болгону менен аркасында ааламдын күчү жетпеген күч бар дейт. Жашасын аял заты, жашасын эне заты деп жигиттер бир колчоп коёбузчу. Аял заты үчүн Куттубек Куда bu siz taraftan gelgen jaşı bir 30 yaştan 25 yaşka çeyinke men ayağımdan korkpuyum degen 3 murda var mı? Ayağım yok ki. Gümüşbek Kuda? Aybek. Aybek Kuda. Ayağlarımızdan korkpayız dep 3 jigit çıkıp kaldı meymandar. Mınday jigitler hazır Kırgızstanda defisit boldu. Bir katoyla konuşarak koybezdar bizdeki 3 kudamız mı? Oyuncularga bir katoyla konuşaksa kadar oyun şartını düşündüreyim meymandar. Eğim oyuncular bunday. Hazır Kırgızlarda ne көп болууда, Kırgızlarda toy көп болууда. Kudayga şükür. Günde kafe, restoranlardan bardığında günde toy bölüyor. Kırgızstanlıklar hazır toydan çarçap, cumuşun desi alıp kalıştığı. Kuday kutlusun. Anada şonday toylarga atı çıkan ırçılarını çakırıp ırdatkan moda gaylan odat bilesizler. Sizler de bugün Bakıt menen Aycan'ın toyuna girgen ırçılarının rolünü oynap veresizler hazır. Demek ırdat kıyın albaysızlar. Жаңбырды албай, фонограмманы ошол ырчылардын аткарыбызда коюп беребиz. Сиздер ошого жараша эле образ жаратасыздар. Сүйүүжөндө болсо сүйүүжөндө жетелешип, колтукташып, төр жакка чейин барып, оң тарапка, сол тарапка колду чаптырып, жигиттер мындай шамдага болуп отура калып, тура калып, кошарда эң башкысы ыр менен кошо ырдаш керек да. Билишибизче, колдон келишинче. Ал эми мен алгач ырчыларды тааныштырып коеюн меймандар. Ортодогу байкелен баштайынчы. Gelmesin. Ben sizin hatta o çakra borçluk işte. Birinci çocuklar doğanlar yerimizde belirli olgun ırçılardan birileri. Genç doğu degen ırçılarga bir kol çağıp koyuyorsunuz bulanda edesizler. Az. Yerden turalım tam da yerdayız. Emniyet kılamız ya.
improvizatsiya kalğanday. Andan keyin keçigit menen neçekem çakırıp atayın. Kudağımız bolsa azır Kırgızstanda eng populyarlı ırçı bolup atan Nurullan Nasip degen jigitke bir kolçak boldu. Janında neçekem bolsa Dinara Aqulovanın kızı Malika Dina degen kız. Ana gelingizler dayandan burada 3-cü Mırza Cuu menen. Alene 3-cü Cuktar bolsun imanlar elimizge belgili Tağlay Elesi Toğu'nun жетекçisi қатары. Тодомиди жолдош Жана Сурма деген кызга бир колчак коюңуздарчы. Тодомиди Тağlay Elesi Toğu. Даярдан туралы. Биринчи жұп Кеңеш Тоğu. Золотой микрофон, между прочим. Как микрофон доюмдай? Колдона беребиз. Алдыга чыгабыз. Эми байке, сиздин ырыңыз шаңдугу. Ушулда да жакшылап бийлеш керек, анан образ жатып кошо ырдаш керек да. Жана бияка бара бериңиз, 2 жаштын алдына чейин бара бериңиз. Ал эми меймандар, бул оюнга баш байгени 1000 сом коюп жана тайкебиз 1000 сом берген болчу. Ошондуктан сиздер калыс болуп бересиздер. Кайсы жуп жакшы аткарса, ошол жупка 1000 сом байге. Ошондуктан жакшылап колдоп кол чаап туруңуздар ырчыларыбызды. Бүгүнкү 2 жашты куттуктап келген Кеңеш Тоğu сахнадан кана кол чааңдар менен. Hareket bayga aldığına çıkarız. Cege. Bayga azamat olsa sonra. Kanım senden bileyimiz. Getir bayga. Oy, o çocuk bravo, ondan bravo. Sizler de oradan ayağından çayını da çıksan özünde olup bittim burada. Varmanız ayağından kazandınız mı? Evet, baykadık gençli onun tarafını baykadık. Giyingi çocuklarla bir kramı verdi. Hana bolçağı koyasın, Nurullan Nasip Malika Dina. Hana çekin anda kaçırma. Hana Nurullan Nasip. Malika.
İki yaşlı kutluklar gelgen talay elisi dolu. Kana gittik aldık açığa. Ümitimiz çok sizlerden. Talay elisi dolu. Hoppa git. Bana girdi. Hop, buradayız bana. Hadi hadi. Sizlerge kayırlıcı gezgen dokşayın. Grand Prix'ne kaysuncukla verelim. Kaysuncuk tanışlatlardı. Kaysuncuklar neyin son verelim tuğladan. Kaldılar nedir varlılar kimde? Dağda. Kalıs buluşu men ırçılarını birden çakıramalar gelip ortalığı günü koyuşan. Kaysulcukka katı bolçağı ışkırıp kıyıkırıp kaysulcukka köp bolsa ming son baygeni verelim. Oşanlıktan sizler kalız bolup жақшысына bolçavastar buyursa birinci cüp bolup atkarıgan Genç doğuna bolçavular var mı? Bayıladık Genç doğun rahmat. Muzikanı koştu olsun da buyursa. Demese keyinki ikinci cüp bolup atkarıgan Nurlan Nazim Cana Malika Kenağa bolçavular var mı? Bayıladık. Ne oldu isterim ben? Çaşal şartışın bayı. Kana geleyiz. Üçüncü cüptar. Talay elisi dolu üçüncü cüptar. Mesela Gürcünlük doğusu boyunca bugünkü ekidasın toyunda Irçın Mırzacı'nın Irçın Ayım namının eğiline Grand Prix Taygerimizin min sonu Olçanlarının Talay elisi dolu Min son boyuncularına Söz başından olsun çında Canan Nurman Mehmet'e ait o da toy bastalletler Şu oylap görsem caşı oğlumda takır lambada bilip görmöptürmün deydi. Anam bugün balamdın toyunda bir bilet koyçu de özü sürangan buna. Uşul sürancında atkar koyun. Andamınday olana. Uşul jede turgan çalıpın men mırzamın degendir. Kudalar baş bolup uşul jigitlerдің arkasına mana önörlü jigitlerдің arkasına koşulup bellerden katı karmayımız koy vermey yok. Bugünkü toy elisinin жақшылығын çın жүректен belişip bergen jigitke ayımlar apamdın komandasına koşulup olup barımız ordumuzdan öyde turada. Eşke çıkmay yok. Bugünkü toy için çın niyetiminin, çın yüreğiminin gelgenleri olsa ayımlar ayımlarına, mırzalar koşulalı, aran 2 yaşlı ortuğa çakır olamız. Kana mesela lambada toy eyleli, kana gittik koyayına. Bilip. Benden ne var mesele? Kana koşulalı çeke var gelir, odalar var mı? Lambada! Kana çekilce. Vasıtası ayaşada, koşulalı çekilir, vay gelir. Var oldular. Sana kudalar, vay gelir, vay gelir. Var oldular.
Siz bir tarafta, sol tarafına gelinizler ayınlar. Sol taraftan barsalar, bir katar olsunlar, tezini bir bulamadır. Turarmış. Ana Jigitler komandasını yıkırganda bunu çengelerimden dağı. Birinci özkasımız olğanday katılıyor qurqozim, asıl açık qaptırıyoruz. Qani bize birinci ayınlardan başlayıp yüzün kutu caşı olsun çarıqar. Bugünkü caşlı toy olsuna gelgen çalpın ayağın satı. Ezenlik komandası ayımlar varsınlar mı? İki oldu sonra. Çıktan oldu. Tak. Emi gezek jigitlerdi. Kırgızımdan krasavчиктери, patriot mırzaları, Baygem'in komandası jigitler varsınlar mı? Bugün toyda kim görken, ayınlar köp mü, mırzalar köp mü ya? Kim? Kim köp? O ayınlar da vatkan ayınlardan bardığı ki yüzmen köp boğundur. Andamdaylar birinci bölükte birindilik ayınlara otulanlar, ayınlar için jigitler bir kolçağa koyuyor çıkını. Ayınlar, biz baymış kadına kolçağa koyuyorsa olsak işte. Aramına çalışın. Koyduğum açık koyuldu. Hazır, 10 taraf, sol taraf, bağır üstten, iki kolda öyle götürüp kolçağlar bilen Bakıpçına Aycan'dı orta kolçağlar olanlar. İki teşkilatlar kolçağlar var mı? Kolay gelsin. Ay rahmat, şu bizden baktılılığı günü görmek için bir kolçağı koyuyor oynayayım onlara. Kanday gezler baktılılığı üstüne gider. Doğrusu açsam kırgızsın, tuğrulaşıp kırmaylagan deyip, toy verip inan çatırsa akpadası damlagan deyip. Götürür bilekte bulayın dersin sürekli, toy başında 2 yaşına akdırek bilen akpada beni başlasa, akpada beni çekip taylar. Mümkünçülük olsalardan cayan imanlar, o ne? Çetin baktılığı tağalayın oğlunuzlar. Jigittin sımbatına iyi olunuzlar. Karılardan urmatına iyi olunuzlar. Karılardan çaşın dersin, geçüylerden alın dersin, manduğlardan malın dersin. Manastay bilekti, kalikeydi bilekti. Halman bitti, ulu ayçürüktü, sulu bululu. Bugünkü ilgidersin toyunda camanı olsa caşırgıla, jaksı bolsa aytalargıla. Camandan adaşalı, jakşılıkka canaşalı, tuttura 9 aydan son buyursa, beşik toyda çoluğuşalı. Honi! Toy toy olansın, toyunuzlar kutlu olsun, mağara genizleri kutlu olsun. Var oğlunuzlar!